office jangka Meghalaya AIDS Control Society Shillong haringkat ke jingit relang bat ka office Deputy Commissioner East and Hills District lambat ka office jang District Medical and Health Officer East and Hills District mentah kesengi kalau penlong ya ke program ka bakerpang ha ka ba ke MLA jang ke sutanga saipong ka kong Santi Mary Shilla kom ka kong san kalau kelipat ba ya ke Integrated Health Campaign ka ba on penlong hadu lai benai kan thi ha po ke district ha bakran ha ke jingalang ke MLA kong Santa Mary Shilla kalau ong bakini ke Integrated Health Campaign ka de ka way na ki cam ka badan kambha na ka benta ki pat ba nong shong ka ban ai ke jing shakri ka barat ba ha ka ba ki brio ki la ban le ya ki screening ban le ya ki HIV test klam dadan kam ban siu pisa bat kum ka dak ka jing sedang bat ru ban penslor ki pat ba ban wan pha test ha ka ni ke Integrated Health Campaign ka kong Santa kala mi shakhamat ban le ya ka HIV test kala kintu ya baro ki nong shong jang ka district ba kem dei ban dan ka no ka jing so pher ha ba pha test ban le ya ka screening namar ka ne kan yarap ban kenti ya ka kwat ka khia pat ru ban te la kam ni ka jing saprang u knyang jing pang HIV shu ka kong san kala banjur ya ka jing dan kam bandan ka entire through viral therapy center hapo ka district bakan pensuk ki breu ban le ya ki test kibala ai jingkran ki ken thubru ka ADC East and Hills District ka kong F1 ka project director Meghalaya AIDS Control Society Shillong Dr. KL Yaubor bat kiwei Kibalaya dan ringkat hakani ke program kikin thobru ke District Social Welfare Officer East and Hills District kong Arbare Secretary District Legal Services Authority East and Hills District kong Bikhar Bithai o Block Development Officer Saipong Block Dr. Alberto o Block Development Officer Lumshnong CNRD Block ba M Kendat ki he sarkar na katanat ka kwat ke khia ki pat ba nong shnong bat kiwei ki reurang ba Hakani kesengi ka kenhun kelastang ya kani ke Integrated Health Campaign na community hall kya is bat ka wei ki chakaru bat danru ki kenhun ki balet bandrong shikithliu yeng jong dinong shong Inauguration of the Integrated Health Campaign open on the 20th of July 2026. Kate batit wala yo test yang gadi ga HIV screening terpat amoro gi bat ba skill ha ya test lang da gadi ga jing bha yong pi yo tip ga gadi ga yo yu prevent da tip pi da BBDB am gadi disease nom am yo yu prevent ha gadi disease like or chuko nam test yang kita sebut dibiru nak dalam hal ini dengan campaign dengan mata ke Assistant Commissioner Gashim ya kini kamu test ya ke TB status ke jonga imba kini ke X-ray bala go hamil kamri ke bersyukur tersyukur mas dan X-ray hatu hila yo report jangan campaign bahwa negeri yang kemat mulai di conduct awareness program di Cibicong kita Kibubun untuk bagi awareness program dia boleh di outreach program boleh di community engagement activities but betul di nak senang orang kita cepat boleh screening jadi betul kita di uhem kita lima kini health camp kita melalui awareness program untuk program awareness kamu dan punya enam kata health kini medical check up itu dari MHIS integrate tak itu mohon dan mungkin seluruh ini tak kawan kita cuma rohim ni kita kamu kini ke decision boleh ini Integrated Health Campaign boleh program ini dekat integrated aku boleh create nama timur di department Diha kini ke isu yang ke AIDS untuk buka jika klik yang ke health semen untuk jika klik yang health department semen Bangga macam ni, yang kita pun di department yang kamu. Hari ni campaign dia
tempat oh ya ki dong krek cerong ki church leaders ki dong yalam yang ki sindra ki dong yalam yang tu pair oh ya sudah ketilang ki hadir campaign oh elam ki ni jo ta message jadi baru wa ban ki cikmat top 10 ban ki cikmat lagi screening voluntarily libha de screening ki motif important yang ki de screening kapte ke confidentiality pencelur ki kinong choksinong yang ki man cikmat pencelur ki kinong choksinong yang ki wada medication uyai thank you him ke medication untuk tinggi libha di him medication ki dua ki cek tanghi ki him ke normal life Mencari pilihan Departemen Psikologi yang oleh screening namun pair ini celong di tahun di school di colleges di community orang any general officially arts pak itu lebih celong apa district ini saya jadi one nak ni mereka health campaign upoi lu bobolo ini di celong di tahun oleh screening ini di pada siang tu pada ibon sen sang sorang ni lede oh buat emola tentang dan screening lah tangwa nanya rapi pada yung kipi ini di health department ini yung kecilnya dah ini kata wain report yung bagi kata wain tak kau mana untuk bisa ini selalu bila ini ke anti retroviral therapy center ini apa district Amerika. Tadi ulti yang kecil kalau minister ekonomi, pada senior kubur aja nampak ini ke ART center apa ke district ini. Ngalah orang ulti negara namun tak yoyo ke center nak hidup mulai sekolah West jangan kalah dan terhatai sekolah West dan ucapkan kali chongi dan kali kalbai kali yang urusan tadi tena ini berkali dengan dia usaha baru ini kan ada ART center apa district ini kami kerja lagi buruk ni yang di health department administration yang di chongi tahu school colleges kami kerja lagi ni yang mana lebih beliau yang fight ini beliau yang pengguna yang ada di jangan buat chongi buat tahu oleh semester kita umur ni dah tahun lalu betul ada pun orang district tahun lalu dan itu and county one week alat committee the PDP ini citizen yang lagi macam macam ini dipakai tak tadi oleh screening mandor very confidential jadi boleh kini di health department lagi utai utai hijau yang tadi wujud si yang pernah ini mahu ini tak wujud si yang kelas yang pergi dulu tak boleh wujud si tentu berkali untuk mencinta diri tengah tempat antar diri health department yang aman kenika integrated health campaign ini bahwa sukses kita orang bercakap ini umat bahwa sukses ini tanggung jawab website mula kajian dulu nak minta hilang salam nak minta district ini dengan